moli za milost. To bi bilo to. Sad slijedi, ono što slijedi, ja vam preporučam punu spremu, pozornost i koncentraciju. Ujedno vam čestitam Uskrs, a sad slijedi Crna ženo i nakon toga, Bože moj, a tko drugi nego Siniša Vuco. Crna ženo, što si me u crno zavila. Hej, crna ženo, gdje si moju sreću sakrila? Svakog dana, svake noći, konobar mi vino toči, a ja čekam samoći i pitam se da li ćeš doći. Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? Hej, crna ženo, i duša ti crna najcrnja. Crna mi zbog tebe sudbina. Svakog dana, svake noći, konobar mi vino toči, a ja čekam u samoći i pitam se da li ćeš doći. Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? A ja čekam u samoći i pitam se da li ćeš doći. Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? 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 Birali ste nepostojeći broj. Za točan broj... Samo čas. Tu čujem neku glazbu u pozadini koja me nervira. Jel se može to isključiti? Morat ćemo ponoviti sad. A zašto? Pa U što to stvari ima ne, veze? idemo dalje pa ćemo rezati. Ajde, ponovit ćemo onda. Ne moramo. Dobro, ponovit ćemo. Samo ovu glazbu, neka, to ko me dekoncentrira. Ne valja. Sad malo, sorry, nećeš podlogu. Ne, to me Me dekoncentrira. zasmetalo moje. Okej, nema beda, ponovit ćemo sve početka. Ajde, može. Sve okej. Ma ne volim tako, volimo, sad opet neće biti isto. Pa ja bi ostavio ovo, šta je moj za oni ugase i gotovo, to je spontano sve. Znaš šta? Zato ja volim Idemo emisije, dalje. da emisija uživa. Idemo dalje pa ćemo rezat. Okej. Idemo dalje. Pa ne moramo opet pozdraviš, zašto? Ispočetka, šta ima veze?
Ajde, Da, idemo dalje. može, aj kako voliš. Ne volim te isponavljane forme. A, Idemo, Mika. Dakle, Vuco, crna žena. Ko je i što je crna žena u tvom životu? pa mene prijatelji znaju zezat, govori, Vuco govori, ti pivaš o crnim ženama, a govori, a žena ti je plava i oko tebe su uvijek neke plave motaje. Ja sam htio kazati da je pjesma Crna žena personifikacija jedne... Lauše. Ne, nego jedne, kako bi rekao, jedne žene koja se nije, ili cure u toj pjesmi koja se nije ponašala kao treba, pa on opisuje crno, je više pojam negativnosti tu. Jer recimo ima hej, hej, crna ženo i duša ti crna najcrnja, crna mi zbog tebe sudbina. Znači, to nije samo crna boja kose, nego je općenito to, on je pjevao tu kako ga je u biti, kao mi u Splitu rekli, crnjak. Znaš, njega je ta žena uvalila u crnjak, znaš, kako bi rekli, ali to se crno ko loše se žene raspoloženje. mogu uvrijediti. Jer... Ma ne, ma naravno da ne. Pazi, svaka žena je... Ja sam jedan put legendarnu izjavu rekao kao koje su najbolje žene, koje su cure najbolje aguni. Svaka je dobra ako valja. Šta hoću reći, kad je dobra, dobra je, kad nije, nije. Ali hoću reći da je to recimo u pjesmi više jedno razočarenje sa ljubavi, sa tom crnom ženom. Onda je on napisao kako se osjeća loše, svakog dana, svakog neće konobar. To će znači, to je ne samo crna boja kose i crna žena, nego je cijela je atmosfera u toj pjesmi crna, ali pravo reklo bi se, u refrenu kafanska, toči mu konobar vino, on čeka nju da će doći, hoće li doći, ne znam se. Ali primijetila sam u tvojim pjesmama da u stvari stalno imaš nekakve poruke, kako ide tulu mari, kako se zove? Destruktivnog karaktera. Da, i onda ti kao daješ poruku, jednu pedagošku, odgojnu. Apsolutno. Kako ide ona? Kraljica kafana, to je najnovija pjesma. I onda ti tu poručuješ što da u biti... Tulumari svake noći ti pa ćeš svoju mladost u crno zaviti. Vidiš, znači ti u biti, kako bi rekla, moraliziraš na neki način. Pa mislim, moraliziram. Mene uopće svaki ima svoj život, svoju filozofiju života. Uopće me, mislim, da ja sam nešto djelujem na neko, a poslije negativno, o tom nisam razmišljao. Nego šta bi te reći? Na najnovijih hitovima, koji sad CD kompilacija, evo, ja bi se mogu se reklamirati. Možeš. To je izašlo prije 10-ak dana. Postoje dvije najnovije pjesme. To je Ostao sam sam i Kraljica kafana. Pjesma Kraljica kafana govori kao o jednoj liku pjesmi. Sad nije bitno li stvaran ili izmišljen, jer ja toliko sam sebi napravim postojanje nečega da uopće nije bitno li to u stvarnosti postoji. Ali Kraljica kafana govori se kao od noći do noći, od dana do dana, postala se tugo prva noćna dama. Pune te kafane sve do zore rane, luduju za tobom da ti pamet stane. Onda on, kao onaj u kafanama, sad nije bitno, jer plesačica, pjevačica, njoj se život svodi na noć. Ali on joj ipak kaže, tulumari svake noći ti pa ćeš svoju mladost u crno zaviti. Mora nešto kazati. Moj posao je vrlo težak, radi se noću i ja normalno ne mogu po danu funkcionirati ako ne spava ni to. Ja sam muško i još mlad, eto, za 10 dana... Ali se tvoja mladost u crno zaviti? Sad ću reći jednu stvar. Ne smijećemo prekidati. Gle o čemu se radi. Ja imam sad 29 godina za 10-15 dana. A već osjećam umor od ovog načina života. Sad ja mogu samo staviti se u ulogu, recimo, mojih kolegica, kojima je, mislim, to je sve na televiziji lažni sjaj bljaštavilo. To nije ovo Hollywood, nije ovo Amerika. Ovo je država sa 4,5 milijuna stanovnika i svi glume zvijezde na televiziji, sve to lijepo, krasno, a svi pate u zadimljenim prostorijama, moraju piti da bi izdržali, moraju ovo. I onda ja kažem, tulumari svake noći ti pa će svoju mladost u crno zaviti. Zašto? Sve kod nas estradne osobe, one brzo ostare. Ja ne želim ni duhovno fizički brzo ostariti, zato ja radim sustavno, vrlo pametno i ja ne želim da se trošim pretjerano, iako znam da moram. Ja imam sad 29 godina, osjećam se kao da imam 38. Nije bitno, samo hoću reći, to je poruka, ali ne za sam mlade ljude koji će se jednom tjedno, ne znam, proveseliti, nego možda čak za ove iz moje kolegice ili koje da ne zastrane, znaš, to je stvarno noćni život, to troši puno čovjeka, ipak mi nismo roboti, mi smo ljudi od krvi i mesa i onda tako to ide dalje u vinu i pjesmi, prolaze ti dani, anđeli sa neba tebi nisu ravni. A zastranjuju li one? Tvoje kolegice? Ma ne, zastraniti. Ne valja zastraniti u iscrpljenosti umoru. Ja se malo družim, da bude iskren, sa općenito ljudima iz strane. Malo. Ako se i družim, to imam par prijatelja, odemo negdje na ručak, na piće, to se svodi sve na jednu opuštenu, rekao bi, provod. Ja najviše volim otići na selo, na zrak, pa ispred čajica je to. Ja ne znam za ove njihove te stvari, ja čitam iz novina ove neke čudne stvari. Samo govorim da je to težak život i bez egzibicija. Mogu zamisliti kako je sa nekim egzibicijama. Recimo, ja jedva čekam poslije nastupa ići spavati.
A ja znam da postoji u estradi ljudi da onda još se tamo pijaju, drogiraju. I oni će sa 40-50 godina izgledati ljudi pred smrt. A ja to ne želim se, ja želim zdrav život. Kako je bilo u početku? Je bilo kakvog provoda u svemu tome? Mislim, radiš gažu, ovo, ono i zna se inače da, ne znam... Meni je provod, apsolutno, Mislim, kako je sa djevojkama i tako dalje? Sigurno imaš obožavateljice, imaš prilika. Ja sam recimo počeo glazbu, postoji danas, kod nas pjevači postanu ovako preko noći. Čovjek radi, šta ja znam, ne bi nikog htio uvrijediti, radi u nekom, ne znam, bez veze spominjem, radi u nekom dućanu i onda dođe, nekomu ponudi, onda nešto uštedi, snimi pismo, evo ga na televiziju i sam on pjevač. Taj želi da sad ženske, ovo, daj vamo, jer bi ja tamo, šta znam, konobarija cijeli život. Pa ja pjevam, pazi, ja zajedno sa nekim čak kolegicama, recimo Daniela iz magazina, Severina, onda, ko je još bija, Zečić, ekipa, mi se znamo, mi smo svi generacija, sam 71. Severina 72. Isto 71. Više mi smo išli po tim takmičenjima amatera, još kad smo imali djeca 13-14 godina. Onda sam ja ušao u srednjoj školi, jedan rock band. Znači ja sam prošao to, cure mlade, ovo, probe, svirke, ajmo. To mene ne zanima, pa ja sad čekam da dojem doma, imam 4 svoje djece. Ja sam sad čovjek koji hoće da se zaigra s dicom, pojest, popit, zezancija. Šta ću ja sad? Recimo, ja sam prošao taj stadij jer ja sam išao normalnim putom. To znači osnovna škola, prvo zanimanje, sviram gitaru od 6. godine, pa gitara. Pa onda srednja škola ima koncert, imamo svoje cure, ekipe, prate nas ovo, spavamo u parku, sve to. I onda je došla, recimo, ja sam prošao to nešto da radim to zbog ženskih, dobro, mnogo je dobro. Najčešće kažu da u stvari i rockeri pa gledaj, pa svi smo se počeli baviti glazbom zbog ženskih. Pa najbolje da nismo, zašto sam se počeo baviti? Nije mi bilo bitno u 15-16 godina hoću li zaraditi za stan. Da li bi ti imao sad ovu svoju suprugu koju imaš da nisi muzičar nego da si nešto drugo? Pa nju bi sigurno zbog toga, ja sam se njoj svidio, uopće nije znala ni da piva ništa. Ja sam se njoj svidio, sam bio mlad, zgodan, lijep, duga kosa, heavy metalac. Čak i nju, ja znam moja žena, recimo, skromna i to, ona više vola možda, a i ne bi, šta ja znam, nikad nisam pitao jel voliš da se bavi novim poslom. Nego ovo ću reći, kod nas su instant proizvodi, pjevači se niču kao, šta ja znam, kao ono, kako bi se reklo, kao gljive poslije kiše, jer su gljive ili nešto drugo? Gljive, jel? Jesu, gljive su. Sad pazi ovo, da ne bi tijela da je neka druga biljka. Imaš onaj tekst, hoćeš reći, hoćeš? Koji? Onaj o estradi. To kad dođemo na dio heavy metala. Prvo sad službeni vuco, onda će biti moji hobi, to je živoblat. Šta sam ti ja kazao? Znači, kompletna estrada dijeli se, ja bih dijelio u vezi pitanja, provodi, ženske, momci, na dvije skupine. Jedna je skupina ljudi koji su bili predodređeni da se bave estradom. Znači, od malih nogu usmjeravano, oni će biti estradni umjetnici. Glupa izjava, estradni umjetnici. Pjevači, pjevačice. Onda su oni prošli zaljubljivanja ženske, to su prošli još u prvom ovom stadiju, srednja škola. I poslije gledaju samo na posao, profesionalnost, hitove već ovo. Postoje ljudi koji su uvijek imali kompleks da budu pjevači i pjevačice. Pa su radili ko zna koje poslove i onda su čekali priliku da oni nešto snime. Onda to eventualno napravi u 30. godišnju. Ima neki što su stariji od mene, počnu pivat, a ja sam počeo profesionalno sa 19 godina, prije toga sa 14 i to, i ja sam sad prošao to. A ovi drugi počnu sa 30 godina. Već su oženjeni, imaju dicu i sad postanu pjevači. Daj ženske, daj ovo, znači, to je normalno. Zato jer nije to prošao kad je bio mlad. A mene to osobno ne zanima tim intenzitetom, zbog toga što sam to prošao u srednjoj školi. Ti si uglavnom izživljena osoba, jel? Ma, izživljena. Pa i jesam, ako treba i to. Jesam, svirao sam heavy metal, tresao sam glavom, svirao sam gitaru. Ne, mislim u smislu žena. Imao sam 5 cura odjednom. Pa ne, to sam radio sa 15-16 godina. Ali su te voljele žene. Mislim, ti si sad obiteljski čovjek, ali... Vole me i sada. Ali te voli, možeš ti biti pekar, mesar, ako si faca, facac i ako si papak, papak. A to ja sam bio faca i šta ja znam. Zašto? Prvo nikad nisam nešto glumija budalu, uvijek sam rekao šta mislim. Ja ti rečem, to je tako, 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 pa se sviđa, ne sviđa, je, nije. Nema ko mene nešto lažno nešto, to mene ne zanima. Zato i je bilo i svih ovih 8 godina moje profesionalne karijere, oko mene se diže takva prašina, samo zbog toga što nisam ja toliko različit od ostalih. Ja jednostavno govorim šta je istina i šta je. Ja rečem to je tako i to je tako, a oni svi, evo čitaj intervju drugih pjevača, svi govore isto. Ja ovo, bez toga.
Reci čovječe, normalno. U stvari ne znam oni ni pričati Samo drugčije. malo, da li ti govoriš, da li si ti iskren zato što vidiš da oni uvijek isto govore ili Pa dosta. da li je to promišljena iskrenost ili da li ti odlučio biti iskreni zato što ti to Ma vrijedi za šta sam posao se odlučio? razlog? Pazi, pa posao. Iskren si ili jesi ili nisi, jednostavno, ja se ne želim, ja se ponašam, pa koliko sam izgubio, pa pazi, koliko sam izgubio s tim što se ovako To je ponašam. istina, a tebe dugo Ja sam ne mogla ima, klima glavom, je, da i... To je to, znači vidiš da nije to ipak toliko programirano. I kod mene jedino što se zna kako treba, to su nastupi, tad sam u tom gradu pa gledam da budem 3 koncerta na sličnom području, da ne idem sad Minhen, Dubrovnik, Slavonski Brod, nego da budem Slavonski Brod, Vinkovci, Đakovo. To u tom ja pomno planiram, ali da bi planirao moj izraz što ću ja kazati. A vidiš ti na meni kakva priča. Ma Ja da, uopće ne naravno, razumijem. vidi se da je tu totalna spontanost, a me zanima da li odoljevaš iskušenjima tih žena koji dođu, gledaju te, sviđaš im se na neki način, pokušavaju Znaš doći šta, ja blizu se tebe. sjetim da imam kući bolju od njih. Pa i onda mi je odmah lakše. Aha, znači A to moja je žena je zapravo- prototip ženske osobe koju sam htio u životu. Eto. Moja žena ono, visoka, lipa, plava, duga kosa do ovdje, plava, sve. Zgodna ono. Prirodna. Ma naravno da nije. I onda znaš, U stvari je crna. ali pazi, svakom čovjeku godi. Pazi, znači, nisam ja sad, da sam ja sad, ono, homoseksualac pa da mi ne godi poštovanje homoseksualca, nisam htio uvijek. Pa da šta ja znam, ako su dobre cure oko mene, pa bolje da su zgodne cure, nego da su neki, šta ja znam, neki Dosadnjakovići, neki Šamegnjak, znaš. Ali ima još jedna stvar. Postoje recimo, ja volim, pa meni žena, osobno ona zna da ja volim biti u ženskom društvu, prave cure oko mene, popi piće, ona zna da sam svjetski čovjek, znaš. Ona ne zna da ja odmah idem s nekom sist za stol da bi je povalio, znaš. A nije tako. Pa nije tako, ja volim, i sad pričam sa zgodnom ženskom, volio i gleda u noge, volim ja reći jesi dobra. Ono poseljački, ja sam odgojen tako, znaš, ja volim reći dobra, lipali se U glavu, 16. jel? Ono rećeš da lipao, svađaš me. A sad čuješ, to ne znači sad odmah, ajmo sad planovi, idemo se povati, znaš. Iako šta, to je jednostavno sasvim normalno da se voli biti čovjek u ugodnom društvu, kada je neko šta znam to, ali ne mora to znači da će se ići sad do kraja i da će se s nekim odmah ići u hotel sa sobom, to ne mora to znači. Govorim, kad sam bio, recimo 80-ih godina, kad sam svirao rock, odnosno, ajmo više sam volio taj heavy metal, a recimo malo modernijeg zvuka, ne onaj starinski, nego recimo, šta ja znam, Iron Maiden, Saxon, nije bitno, Accept i te grupe. Pazi, volio sam i Bon Jovija gledat, znaš ovih White Snake, gledaš Bon Jovi, ženske pazi, onda sam ja isključivo svira, isto bi ima jednu curu koja mi je bila cura, ali svira sam isključivo taj stil i bilo mi je važno da su lipe cure oko mene, da uvatim neku, lakše je bilo pjevač. Ja sam bio zgodan Je pjevač, normalno. kosa plava, bojao sam kosu plavu, imao sam 4 naušnice. Bio si plavuš. Pa na prvim albumu, to će se upravo vidjeti iz spota, također ovih drugih koji To ćemo vidjeti kasnije, da. Da, naravno. I šta sam htio kazat, meni je imponiralo i ja sam bio sretan što recimo sam kao mladi pjevač 16 godina, 15, 16, 17 godina, uvijek sam bio sa starijima, imao sam lipe cure zgodne. Recimo, to je taj kompleks koji naši sportaši proživljavaju sa nama pjevačima. Dok su oni trenirali u srednjoj školi, ja sam već imao cure vrhunske. Onda oni tek moraju doći u prvi sastav Hajduka ili Dinama da bi mogli svašta raditi. Jel me svađaš? Mi imamo recimo privilegiju da u malim, naravno ako si faca, ako si ružan si, možeš ti biti Tom Jones, svađaš me. Ali ako si mlad pjevač, zgodan, lip, sve, kosa, sve, pa bilo je ženski. A ti misliš da si ti lip, zgodan, duga kosa? Bio sam, a i sad sam, samo sad više nisam, malo, sad sam kosa u brada, znaš, deblji sam nego prije. Ali mogu ti reći mogu ti reći da sam primijetio da, vrlo interesantno. Baš ugodno mi s tobom pričati. Ma da, jer ja uopće ne mogu doći do riječi, ali nema veze. Napokon da iti, a ne nisam gledao. Dobro, meni je ovo baš odmor, može. Znaš šta, bitno je da osjećamo Napokon, znači ipak znaš. ne? pozitivne su vibracije, tako? Da. To je najvažnije, nije ono sad da ja gledam šta ću ti kazati, ti meni nešto drugo. Sad pazi, ovo sam primijetio. Ti bi to kao žensko mogla bolje znat. Mi smo se jučer na mom koncertu malo sprijateljili pa smo na ti. Mi nismo nekulturni, mi smo samo prijatelji. I ja sam ovako razmišljao. Vrlo studiozno, godinama. I onda sam shvatio da za svaku osobu ženskog roda vrijedi drugačije neka dijagnoza. I sjećam se jednom kad sam imao neku kriznu malo situaciju u svom životu, bend mi se tad raspao, moj bend sam svirao, to je bilo 90. godine.
Ben mi se raspa, nešto ima sam gnjavaže, nije mi se išlo u školu, ovo ono. A tad sam bio ono, isto puno zgodniji, reklo bi se sad, tim izrazom nego sada. Imao sam isto tu kosu, ima i sad u stvari, samo sam me nervira pa je beže. A ne bi se šišao možda? Ne vjerujem, pa sad sam se ovoliko šiša. A to mi je nekako ko ruka, znaš, šta ja znam, to mi je sastavni dio, imam 15 godina toliko. Samson. A ono, 15 godina je tolika, pa ma to Samson, ne vjerujem to. Ali eto, nije meni samo kosi snaga, mene je snaga u glavi i u rukama za sviranje, u glasu. Ali vidi, on sam razmišlja. Tada nisam ima sreće sa curama, tih 1 godinu dana. Vidiš. A bija sam lijep, zgodan, izvrstan. Što je to, što misliš? A znaš što je to? Kod muškarca to je pogotovo važno. A poslije toga sam krenuo mi posao, profesionalno počeo se baviti, prodao sam prvi album, zlatne tiraže, imam 5 albuma, 3 zlatna tiraža, 2 srebrna. Poslije toga sam se nadeblja 20 kila, pustio bradu, stavio naočale, leći se nosio, pa sam sad stavio opet naočale. Kosa u rep, sve. A ženske su se puno više zainteresirale. Zašto? Zato jer sam bio zadovoljan u sebi. I to je ključ. To je to zračenje Znači, na vama. apsolutno, ja sam bio ono zgodan, sve to dobro, ali nije mi išlo nešto, ja sam bio nervozan, nisam ima ni volje za ništa tih godinu dana. Onda je došla 91. godina, malo teška bila rat, ovo ono, pa sam, kao svi, par borbenih pjesama koje su bile himne dole u Dalmaciji. I onda sam ja živnio sam po sebi, 92. snimao prvi festival splitski, prvi album, ono, nek sam pijan, nek sam proklet, molim te, vrati se, nedjelja, te hitovi. I onda sam ja živio. I onda sam vidio da i više su me tada i cure za menom, jer sam bio tada još mlad, i sad sam u stvari, šta imam rezervu. A onda znači, bitno je kako se čovjek osjeća, jer onda on odmah je pozitivan, znaš. Kod ženskih je možda više važnije ipak fizički izgled koji prvo privuče, pa onda sve ostalo. Ali primarno fizički izgled. Ne bi ja rekao ženija moju ženu Jelenu da nije ona onako lipa. Znaš, može ona biti pametna i može biti sve. Što će ti žensko kada ja dođem kući? Jer ja ipak ono sam malo, ajmo reći, tradicionalist po tom pogledu. Ja volim kad dođem umoran kući da ja vidim, kako bi reklo se kod nas na selu, lipo žensko, znaš. Ono da ti lipo, ajde ono, uvijek može nauči kuvat. Svake godine bolje kuva. Nek mi je lipa 16, znaš, i dica će biti lipa, jel, i jesu mi lipi. Ali ti si svojevremeno stvarno imao izjave da je žena za biti u kući, kuhat, prat i svog muškarca čekat. I što misliš o poslovnim ženama koje recimo imaju obitelj, ali na neki način muškarac pomaže njoj u kući, tako dalje? A zašto ne? Ima brakovodi posao koji obavlja šta za ženski dio obitelji, koji je čak odgovorniji i to. Ja sam zato da onda muškarac apsolutno treba da pomogne i to je normalno, a njegov je problem što on nije primaran u tom braku. Ne bi trebao biti u toj situaciji. A što znači biti primaran? Pa biti primaran. To znači da ono kako je Bog stvorio, muškarac uvijek treba da se trudi, da on u zajednici zajedničkoj, da on bude oslonac zaštita, da on bude sigurnost u braku, da on ima ipak jači posao, da on garantira. Ipak za mene muškarac koji hoće da se ženi, a u startu prije braka ta žena je puno poslovno i ona je od njega iznad to, onda ja bi mu savjetovao, ma koliko bio zaljubljen, ne upuštaj se u taj brak. Nađi neku ženu da je odgovornost ipak malo manja nego tvoja. Jer tu dolaze konflikti, jer nije prirodno nije. Mogu reći ljudi šta hoće, prirodno nije da gazduje žena. Iako normalno je, pravi muškarac ne može funkcionirati biti uspješan bez prave žene. Ja recimo, moju ženu ja obožavam ne samo u kući, nije moja žena samo u kući, ona je između ostalog, to je njezina primarna zadaća jer ja dovoljno zarađujem za oboje, pa ja tražim da bude tako jedan sklad od djece, ja imam puno djece i to. Ali ja sam neki dan išao s mojom ženom na večeru, izađemo ovo, odemo negdje, znaš, ja se brinem o njoj, ja nju i na jedan način žena se treba njegovati. A muškarac voli da je on glavni, onda je on sretan, onda on raste. Ako je žena njemu glavna po tim svemu, onda on stoji u mjestu, on je biljka koja je, nema ništa tu. Muškarac mora doći kući da osjeti ono, ma nema, ja vidim ljude, prijatelje, oni ti puše na tim stvarima, svađaš me. Žena reče, dođi ti kući u 12, on se trese oko prut. I ta žena, znaš što se dogodi ta žena? Ona će reći, ona će sve učiniti da on bude kako ona hoće. I neće ona biti s njim zadovoljna. A ti ćeš biti zadovoljna sa mužom ili momkom ili to, da se trese od tebe od straha. Naćeš opet nekog, naćeš nekog ličeću, ajde malo, vidi, kako si ti. On će skočiti na tebe, on se na tebe i to. Treba se znati, treba biti sve na zdravoj osnovi. Ali posao ne bi u to miješao, jako posao. Znaš kako je to? Doće muškarac pa će žena donijeti više veću plaću nego on će reći ona njemu šta hoćeš, više se od tebe zaradila. Gotovo, brak mislim. Ne mislim sad da mora A što misliš o feministkinjama?
zašto se ne bi borili, se bore za svoja prava i sve to za ženski rod. Samo mislim da se nisu, kako one, već se te feministkinje, niti jedna nije sretna u životu. Ili su rastavljene, ili su nesastavljene, ili su, uvijek su nešto negodu, one su čangrizave, mršave, neohranjene. A znači, nisu sretne ono i nikad nisu čak ni, uvijek su neke, nikad ne bi mašio se ovako da je uvati rukom za gustu. Ništa. One su toliko ispijene s tim nekim uzvišenim ciljevima, a vidiš ono kad dođeš, recimo ja sam rođen u Splitu i Splita sam sve, ali kad dođe na selo, odakle otac iz Vojnića kraj Trilja ili iz Gustine kraj Marine, Trogirska općina, materni Trogirac Strin, sam rođen u Splitu i osjećam se Spličan. A dosta se kad u Split dođeš, pa onaj ko reče ja sam pravi Spličani, taj nije ni Hrvat. To se ovi srame se reče da su. Treba se uvijek reći porijeklom. Ja kad dođem na selo, pa kad ti vidiš ono, vidiš ti meni sad, vidiš ti kako ja cvitam dok to pričam, kad ti vidiš onu ženu sa sela, moja pokojna baba, spremi kiseli kupus, ona ima znaš, nije ima i kilaže, ima sve i spremi, je zdravo, znaš, ona je ponosna kad Mirko, moj did, još je živ na Trilju, kad Mirko dođe, koju pismu zapiva, da se on najede, napije, onda će on bolje i onim stvarima, znaš, to je sve. Ova urbanizacija je upropasila. Ima debelih feministkinja, pa nisu sve mršave. Ma ne mislim sad da ispača da volim 100 kila. Nije, znam ja to. Nego hoću reći da je općenito feminizam, oni su malo radikalni, ekstremni. To nije onda dobro. Nešto i što je najbolje kad ide u ekstremizam i radikalizam, to više nije dobro. Znači, malo da su mirenije bilo bi... A zato onda, znaš šta, svaki ekstremizam, radikalizam, on totalno negira drugu stranu. I onda to dolazi do samo to ili nikako drugačije. A ipak moramo znati da je cijeli život jedan kompromis. Ja inače ne volim kompromise u vezi svog posla i svog života. Baš sam htjela reći, ja ne volim ti si ekstremist u svom Kod mene poslu. nema kompromisa, ali mislim da bi to treba čak i ispraviti. Znači, ja priznajem, a ja volim tako. Ali bi isto treba neki kompromis i samo ne baš sada kompromis, baš da je, jer ako ide kompromis u krajnost, opet blesavo, da nije ni ovako ni nakon, da nikako. Treba biti u svemu neka umjerenost. Ali ti misliš da ženama baš ne pristaje da su ne pristaje. ekstremistkinje, Ne, jel? ženama ne pristaje. Bilo kojem pogledu da se one za nešto bore. Ma ne, nek se bore, ali mislim da treba biti način fini, jer ipak su, kako se reče, žena je ukras života svakog muškarca, one su nježniji, ljepši spol, one ne smiju ružne riječi, recimo, ja znam kad muškarac nekad opsuje, pa opsuje. Kad žena se gadno je za čut, znaš, i cigareta ne pristaje jednako u ženskim rukama i muškim rukama. Znaš, ti si stvarno konzervativac, tipičan primjerak konzervatizma, jesam, predstavnik hrvatskog konzervatizma, je tako? Jesam i ali ja imam velike argumente i velike, pazite, i potvrde da to tako, zato je dok je tako se živjelo, bilo je više bilo veselja i optimizma u svemu. Ja sam kao predsjednički kandidat. Prošle godine ja sam bio predsjednički kandidat Republike Hrvatske. Što bi ti... Da, dobro. Ja sam išao kao predsjednik, nisam ga imao iluziju da će ja opet postati predsjednik, nego sam ja jednostavno htio najaviti da ću na velika vrata ući u politiku, jer u glazbi nema baš još puno toga što na ovim prostorima mogu napraviti. Ja sam napravio sve. Bez ikakve pomoći i medija i bilo kojih koga, ja sam sam sve napravio. Ja sam radio za 10 ljudi poslove, sve su moji tiraži zlatni, imam koncerte, hvala Bogu, dobre, ne mogu se požaliti. Ali što je recimo, što sam sad zalagao kad sam na mojim skupovima gdje po 3000 ljudi dolazim, dok nekim predsjedničkim kandidatima je došlo 15-16 ljudi, samo sam dosta mlad i ima vremena za mene. Ali da rečem, urbanizaciju meni je ja sam rođen u urbanoj sredini, živio sam cijeli život u Splitu koji je drugi grad u Hrvatskoj. Po stanovništvu, uz Rijeku, ajmo Rijeka je tu. Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, da ne bi sad ispalo da Rijeku malo ja podcjenjujem, apsolutno ne. Ali želio bih kazati šta me smeta. Smeta me što sam promatrao, recimo čisto iz političkog aspekta, da se Hrvatska pomalo pretvara u državu sa 4 grada. Da se ta urbanizacija postaje toliko ekstremna i da ona više nije bitno je nešto pozitivno negativno. Bitno je da je grad. A više, interesantno da ja sa 29 godina koji sam cijeli život bio u gradu, da toliko se brinem za druge stvari, za selo recimo. Zašto? Hrvatska je sve Zagreb, Split, Rijeka, Osijek. I sve, danas se ljudi ustručavaju kazati da ne žive u gradu. Znači, ja nisam za urbanizaciju po svaku cijenu. I onda, jer Hrvatska je ostali dio stanovništva. I recimo, šta bi te kazati, ja sam se borio za to da se vrati taj opet ugled selu i tim, ne mislim samo selu, nego i manjim mjestima da se vrati da budemo ponosni na to. Jer onda to vodi jednoj rasterećenosti i jednom manje razmišljanju
o tim stvarima kao što su da li je važniji muškarac ili žena. To samo bude kad je toliko napučeni gradovi, više nema, pa u Zagrebu se ode 2 km voziš pola sata. Jel me shvaćaš? Razumijem, a recimo da si ti predsjednik, recimo da se kandidiraš i da li, što bi ti, što misliš o seksualnoj kulturi Hrvata uopće? I tu bi trebalo poraditi zbog čega? Zbog toga što je seksualna kultura u Hrvatskoj se ipak svodi još uvijek na kiosk, na ono, znači literaturu. Erotike. Apsolutno. Mislim da bi trebalo malo na tome poraditi. Zašto? Jer veća informiranost je i veća prosudba ljudi i onda je uvijek to pozitivno. Recimo, konkretno, ja sam sad najavio za ulazak u političke vode. Ja ću ovo ljeto osnovati svoju stranku. Ja sam inače najviše sam simpatizer, recimo, šta ja znam, jer ljudi vole to da znaju. Ja sam bio simpatizer najviše, što ja znam, gospodina Dražena Budiše, on meni je osobno najdraži. HSLS više manje, nego baš Dražena Budiše. Jer u HSLS-u ima, ja čak i simpatizer sam bio te stranke, ali nisam se uključio zbog ljudi neki koji mi se ne sviđaju u toj stranci. Ja ne mogu biti u nekoj stranci ako mi se makar jedan čovjek ne sviđa. Zašto bi? Onda moraš imati svoju stranku. Ima svoju, definitivno. Kao i sve. I nalito ću osnovati svoju stranku koja će stvarno biti, recimo, na temeljima jednog tradicionalizma, ali jednog, rekao bi, modernog tradicionalizma, koji će biti vrlo dobro dočekan na Što znači kakav je to, molim te, moderan tradicionalizam? Pa je to moderni tradicionalizam. To znači, konkretno, to znači tradicionalno, recimo, naše tekovine tradicionalne, prilagoditi ovom vremenu. Znači, ne treba biti sad ono, to je tako, znaš, ipak mi živimo u sad trećem tisućljeću. Ali treba jedne osnovne tradicionalne, općenito Hrvata kao naroda i države naše i tog svega dobrog što sad se hoće izbaci, halapljivo se guta kultura i nekultura zapada. Moramo znati da ima sve pozitivne negativne strane. Za mene osobno, ja recimo sam sklon zapadu, naravno kao svi mi, ali za mene osobno ima puno pozitivnih stvari i na istoku. I šta ja znam, u Japanu, pa zašto sve samo mora biti, znači hoću reći tradicionalno da se zna kod nas sve kako, šta i zašto, ali da se prilagodi trećem tisućljeću. Dobro, što ti misliš, da li bi ti imao, dobro, rekao si koliko je, 3000 ljudi da ti dolazilo? Meni u Metropolisa, ja sam imao potpis, 10.000 potpisa za kandidaturu, ja sam izložio svoje potpise, novinarima da broje, koji su me pitali pa zašto ne ideš dalje, ja sam nekad ipak želim dokazati na početku da sam ozbiljan i objektivan. Ja sam skupio, ja sam... A to je u redu, ali da dobiješ takvu moć u ruke? Pa ma ne, ima puno to. Čovjek se promijeni, Bože moj. Promijeni se čovjek. Onda one tajne želje čovjek se promijeni, ali Vuco se ne bi promijenio. Ma kako, ma vraga, kako promijenio bi se, ali ne bi u suštini. Pa zato nije me promijenilo ni ovo. Pa meni ljudi gore po Splitu, Vuco, ti to volim piti, ljubiti, ko sve. Pa kako to ti mene vidiš, nisi me vidio od osnovne škole odmah u kafić na šak pobješ. Ali moć udara u glavu. Pa gle, pa misliš da nisam moćan sad u estradnim krugovima? To je drugo. Politika je nešto drugo, jer je to još jedan stupanj više. Pa ja bih pokušao da bude ko u estradi. Da ne udre meni u glavu, da mi udre u glavu pozitivno, da stvorim, hajmo reći, dobrobiti drugim ljudima. Inače, kako ja rečeno u estradi, da ja estradu dijelim na Vucu i na ostale. I da sam presretan što pripadam prvoj skupini. Tako i u politici, ja sam kazao, ima jedna moja izjava što sam smislio, ja govorim, ja bi u politiku ušao i ulazim i ući ću, već sam tu. Zbog toga što hoću dokazati, kako su narod reče, politika je kurva. Ako je politika kurva, ne moraju svi političari biti kurvini sinovi. Da se izrazim ovako. Dobro, to je odlična promidžba, jer ti na neki način bi htio dokazati da možeš biti bolji, moralniji političar od svih ovih koji sada jesu. Pa nije to teško. Ali to je sve, to meni sve nekako izgleda da ti sve što god radiš je u biti na neki način dosta isprogramirano. Ipak ti razmišljaš na koji način možeš sebe što bolje... Pa ne može se stihijski kroz život. Apsolutno, pa ne može sad ići ono... Poslovan si čovjek na kraju priče. Apsolutno, ima jedna stvar druga. Jako sam spontan u svojim izjavama u vezi strani to. Ne moram biti sad neozbiljan da srljam bez... Pa ja se nadam da ljudi to i razumiju. Jer recimo, zašto ja sam sad imao potpise, me ljudi pitaju, to je jedan dokaz. Vidiš, gle sad ti da dokaz. Ja sam imao 10.000 potpisa, preko 10.000 potpisa. Ja sam u Metropolisa slušao rekord karata, ponedjeljak ušlo je, prodefiliralo 2800 ljudi u diskoteci Splitskoj, tad sam skupio 2100 potpisa, jer nije bilo sve do 18 godina. S čim sam ja pokazao naznaku da će istina biti ovo što govorim. Ajde reci mi, svak normalan koji je skupio 10.000 potpisa, zamisli on koliko ima na HTV-u, koliko ima besplatno promidžbe da priča o svojim glavama.
A ja nisam htio ići. Zašto? Jer sam htio dokazati da sam skupio 10.000 potpisa, ali da ja objektivno neću biti predsjednik države, jer ne mogu biti. Prvo nisam u politici, tek ulazim. Treba proći 10-15 godina studioznog rada i biti in, kako bi se reklo, biti u tome da bi onda ja mogao malo bolje, jeli, prosperirati. A što je moj sad cilj? Moj cilj u Splitu, jedna stranka, nek bude 500 pravih članova, 500 pravih članova. Pomalo ići na te skupštinske, jeli, da se malo ipak vidimo tu nered u mojoj struci. Ja prvo mogu pomoći u svojoj struci, pa onda u drugim strukama. I onda pomalo ima vremena. A ja, pa to i je to, što ljudi neće za mene sad glasat ako oni ne znaju bi li ja to proveo. Ali nakon 10 godina će se nešto pokazati, oni će znati jesam ja sad, i koji sad pamte ovaj intervju, ovaj razgovor, on će znati jesam laga ili nisam. Pa ako sam laga reče, laga nas je, a ako nisam reče, vidi ga govorio je to, vidi, tu je sad sidi, ne znam, u Saboru, a vi govori viš to. Ljudi pamte dobre i loše strane za poluditi, oni pamte godinama. I oni se sjete upravo u tom trenutku kada je to potrebno. Jesi ti za to da Živi bili pa vidjeli. Da stavimo spot? Apsolutno. Iako sam neumoran, ja se ne mogu umoriti. Pa malo ćemo pogledati još jednu tvoju pjesmu. Da ćemo onda malo više o seksu pričat, možda? Apsolutno. Volim piti i ljubiti. Evo to naznačuje. Volim piti i ljubiti. Eto. Kva si ti legenda, kva si ti legenda. Volim piti, volim piti, volim piti i ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Koliko sam vina ja popio, još sam više žena imao. Moje ludo srce nije biralo, sve od reda ja sam ljubio. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Koliko sam kuna ja zatrao, s još sam više žena spavao. Moje ludo srce nije štedilo, svakoj redom ja sam plaćao. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Primijetila sam da ne piješ uopće ovih dana pred Uskrs. Znači, ovaj cijeli period, ovo korizmeno vrijeme, to sad ti to držiš do toga. A prije nisi. Zašto?
Pa je ovako. Što je na jedan put tebi došlo? Prije nisam, pa što mislim prije nisam. Ja bi želio kazati da prije bi se ponašao kao svaki prosječan katolik. Recimo, čista srijeda, veliki petak, ne bi jeo meso. Sad ti postao pravi katolik. Daleko sam još od onog pravog, ali htio bi biti. ja se trudim, a to je važno. Ako ti budeš ovakav tradicionalist, pa još katolik. A došao si ipak u seksi emisiju, pazi. Nema veze, zašto? Zašto ne bi sad tu u tvojoj emisiji bio, recimo, i jedan svećenik koji bi rekao svoj pogled o A tome? inače voliš tako konzumirati, voliš se Sad ću ja slaviti. sve ću objasniti, evo ovako. A znači ja bolje da ne pitam ništa, nego da ću ti odmah sve reći. Znaš tako je Željko Malnar napravio? Željko Malnar se diga i išao šetati, ja sam sad vremena pričao. A da, pa imaju pravo. Slušaj, ali dobro, neću ipak si ti zaspat- ljepša si od Željka Da, Malnara. i ne samo to, nego meni je zanimljivo ako ništa drugo i nadam se gledateljima. Da, evo ja ću sad ispričati u vezi korizme, o čemu se radi. Ja nisam nikad bio sad nešto ja znam, fanatik, jer mislim da fanatizam ni u čemu nije pozitivan. Jer fanatizam zasljepljuje, onda se ne vide, to je usko. Treba ipak gleda sa više gledišta i strana. Ali sam ove godine nekako i ovi krug prijatelja oko mene, znaš korizma neće, nešto se odreknu. Onda sam rekao, ma idem ja odmah žestoko. Idem se odreći nečeg što mi je među najdražim stvarima. A to je? A to je, volim piti i ljubiti. A gle sad ovo. A da li si se odrekao jednog i drugog? Nije, pa ne mogu odmah odvojiti, samo piti. Znači ljubiš, sad ljubiš. Ma ljubim. Ljubiš ženu? Apsolutno, da. Aha, znači samo ljubiš ženu. Ma ne smijem, di ću ja, ne smijem, pazi, ne smijem ja sad ništa ostalo, ne smijem. A gle sad ovo, da sad kažem. Ne smiješ reći ili ne Ma smiješ? ne smijem općenito, a ne smijem reći, ne smijem. A što bi žena napravila da... A ubila bi me, aj nema, ona je Hercegovka, ubila bi me. Je li? Ne smijem ja na to ni pomišljati. A, Pa, ja kad se oženio, znam sam da toga više nema. Znači, čekaj, prije si govorio o ženi koja, ako stavlja podredi muškarca, ona je tebe na neki drugi način izgleda. Pa je, čuješ, pa si vidjela jučer na koncertu. voliš ti Jesi jučer s koncerta, odmah na spavanje. Da. I uvijek prati ja kumu oko mene i to. Ali znači, u stvari, i meni se čini kao da ti voliš što je tvoja žena baš takva, što ti njoj moraš biti vjeran jer da te ne bi... Da me ne bi napala. Da. Pa, za sad mi Čini odgovara. Čini mi se da ti, kao da ti se to sviđa, da si barem u nečemu ono njoj podređen malo. Apsolutno, pa to je i pošteno. Nego da zaboravit ću za korizmu, Dobro, ajde. moram reći. I onda sad, a vratit ću se na to je vrlo interesantno. Ali i onda sam rekao, ajde idem ja ove godine, najviše volim, to se zna, ja recimo volim dobro pojest, dobro ja ne pušim, ne pijem kavu, pa onda ne drogiram se. I onda nekako jedino zadovoljstvo to od tih, ajmo reći, poroka, to je dobro popiti. To priznajem, to je. Ali mislim, ne sad se opija se, Bože, sačuvaj. Ali popi dobro, jer inače najviše mrzim poslije trenutak kad te znaš piće, opustiš se, uvatite, to nije dobro. Ali kad recimo, evo jučer sam u Rimu gore jeo pečenu janjetinu i pijem mineralno. To je baš odricanje. I onda ja gledam ove moje kuma, oni piju gemiste, ja vodu, izdržat ću. Izdržao sam i nekako sad, Još malo, ajde, ja još priznajem da malo. je teško. Teško je, ali zanima me, pošto prvi put sam se odrekao pića za korizmu, zanima me kako će mi biti taj prvi dan. To me se pitaju ljudi, pa šta te drži da ne popiješ? Ja govorim, drži me veselje prve čaše. A to je to, zbog toga treba se u životu čovjek nečega odreći da bi se veselio ponovnom susretu s tim. I onda sam to tako napravio, znači to je naravno dijelom. Pitao ljudi, je li to baš zbog toga što ti vjeruješ u Boga ili je to zato što ti hoćeš sebi da pročistiš tijelo? Ja govorim da hoću sebi pročistiti tijelo, da nema vjere, onda bilo od nove godine do mog rođendana, ne bilo baš datum i kad je to. Znači i zbog jednog i zbog drugog. I onda čuješ, i moram ti priznat, moja žena oduševljena. Ona sad voli, ja sam sad... Ponosna na muža svoj. Ali, kad bi ovakvi ja bija cijeli život, ja mislim da bi, šta će joj takvi muž? Šta će joj, nit pije, nit cigarete, inače nisam ljubitelj. I šta će joj muž, još samo fali da dođem, ali da dođem kući svaki dan i stojim kući i gledam nedjeljno popodne. Jer, to je to stvar. Meni je u genima da ne mogu se puno zadržati u kući. Ja kroz cijeli dan 100 puta dođem kući i izađem, opet kući i izađem u stan. Ne mogu biti odjednom puno, jednom kad sam bolestan poludim, ono kad me gripa pa 5 dana. Ajme majko, šta je to? Ja volim recimo doći, budem sat vremena kući, izletim, nešto obavim posao, opet se vratim, izletim. Smeta to supruge? Pa ne smeta, zašto bi smetalo? Pa da joj smeta, ne bi živjela s mojom 6 godina. To je navika, to je... A jesi pitao da li ti smeta? Nema smisla. Aha, da ne bi čuo odgovor. Nema smisla zato jer jednostavno ipak Vuco ne bi bio Vuco da se mijenja zbog ičega. Ne, to je tako. Po meni je otac isto to. Mi smo Vuco dobili nadimak zbog što mi rekli na selu vucaranje, vukli smo se. Mi ne možemo puno na istom mjestu. Ja malo idem živim u Zagreb, malo u Split, malo ovo, malo.
to je to, to sam ja. A ona se udala za mene kao takvog, nije se udala za mene, jer pazi, znaš kako je moj prijatelj Vlado Kalember kazao? Govori, Vlado Kalember, to je legenda, pazi, on je majstor, on je proglašavan muškarcem godine u bivšoj državi koja je bila veća, nego sada, hoću reći, više ljudi je glasalo. I sad pazi, da me ne bi ljudi krivo shvatili, više ljudi glasa. Ali vidi ovo, on je rekao, žena će učiniti sve od čovjeka da bi ga učinila onakvom kako ona hoće i podredila ga sebi. A onda kad to postigne, ona će ga prevariti s onakvim kakvim je on bio na početku. Vrlo, vrlo interesantno. Se bojiš toga? A da li se bojiš toga? Ja, Ljubomoran? Jesam. Ja sam ljubomoran, ali u jednoj mjeri normalnoj. Jer najgore ti je kad Kako neko... manifestiraš? Što ti, recimo, koja je granica kad Šta ja počinje znam, recimo, ljubomora? ljubomoran. Zašto ljubomoran? Ja sam ljubomoran zbog dva razloga. Prvi razlog ljubomoran sam normalno, kao su ljubomni svi ljudi. A drugi razlog, svađaš me. Nema ga ja, pazi, ja sam ipak u ovoj državi i šire. Ja ipak znam to, jer to je tako, neću ja bi lažno skroman. Ja sam tu ipak jedna institucija, Vuce je jedna institucija, ne samo glazbena, nego općenito o cijeloj filozofiji, jer ja sam cijeli jedan svit za sebe. Ne može se sad dogodi, ja idem na koncert, ono će meni žena ići s prijateljicama nešto navečer po nekim kafićima. Toga nema. To ne postoji. To ne postoji. Ona ne ide Moja nigdje. žena nikada, ne, zašto? Ne samo zato što meni to smeta, nego reće ljudi, vidi ga, Vuco, neka faca, evo žena mu tu pije piće, nešto, pa to nema. Pa s prijateljicama. Pa koje prijateljice? Pusti ti to. To nema ništa. Ali žene su, žena ljubomora na prijateljice. Ne, to po mene nema. Ja sam zato sretan čovjek i ona je sretna. Mene žena uživa svoja, ja i ona ćemo otići sve. Ali gle, da ona ide sad u diskoteku nešto s nekim prijateljicama bez mene, pa da se meni ljudi smiju. Zato ja sam faca ovi papučari, tamo papučari, kući, čuva dicu, gleda televiziju, gleda motrišta, a žena mu šeta oko po kafićima. Pa neću da bude on. To su papci, levati, rekli bi Slavonci. Ma čekaj, ali kako je njoj? Ona znači... Ma nema, ima sve. djecu, dobro. I to je cijela okupacija, ne znam da li radi, nije bitno. Ma nije. A ti šećeš nutra van. To je znači moj iz njega- posao. A dobro, ali ona se s nekim više ne druži. Ma druži se. A kako se druži? Dolaze kod nje doma, Pa jel? idu oni non stop, samo ne može ono, znaš, nema neki noćni izlasci na piće. To ne. A sve ostalo To ima. si ti njoj zabranio. To je još kad smo bili momak i cura. A ostalo sve ima. Eto, sve osim toga. Pošteno. Jel? A sve? A ti možeš sve, drugo. Ti isto to možeš. Ona nek je doma, ali... Ja bi bio moralna svinja kad bi ja mogao sve drugo, mogu. Ja mogu, ali neću. To i je moja snaga. Šta ja cijenim to. Ja cijenim to što je tako i zato i ja se isto držim. Ma ja hoću napraviti da su moralne vrijednosti opet aktualne. Zato ću ja sve to napraviti. I ja znam da je to kako ja govorim to. Zato jer gledam ove druge ljude. Šta se ne drže toga i svi su nesretni. Svi se svađaju, svi su nesretni, ovo. A ja sam sretan i meni su dica sretna i žena sretna i mi zajedno svađaju. Ali znaš šta je to? Ali ima jedna velika stvar. Recimo, ima jedna stvar, to je interesantno. Mene žena uvijek nagovara, ajde s menom ti. Ona hoće da ja i ona idem. To je dobro. Znači, viš, to je to. Ja sam biti, ne trebam to ni govoriti jer ja njoj da rečem, aj negdje, ona hoće da ide s menom. Nije joj gušt bez mene. Zato jer ipak vrijedim za puno muškaraca, tako da mislim da ja vrijedim kao 10 prosječnih muškaraca i zato je ona sretna, hoće samo s menom da ide. Ali kako ti znaš da je ona toliko sretna? A sretna je! Misliš li da, jer pazi, žene najčešće koje su u takvoj situaciji kao što je tvoja, s obzirom da si takav jedan dominantan tip... Mi smo samo o tome pričali. Nema veze, ali vidi se da si jedan dominantan tip i postavio si pravila. Pa znaš ti kaj žena Kako najsretnija? ti znaš da je, ona može tebi neće reći da joj nešto smeta? A ona reče meni, recimo, nemoj to. Ali znaš ti kako je žena sretna? Žene su ovakve. Gori, znaš, to su sve žene takve. I to zato sam ja, to moja ima i može i one su sretne. I svaka je sretna. Ja govorim meni žena moja, a baš sad imamo već uvijek se trebala kupiti auto. Ja odmah kupim njoj auto. Da pazi, ja svoju ženu ne kupujem. Ali sve šta zamislim, ja bi išla u Minhen da kupujem. Evo ti para ako hoćeš, idi u Minhen, u Trst sve. Znači ti si, meni lipo, nemoj se ti muči, nemoj se puno platiti, neke poslove teške, ona uživa. Ima novaca koliko treba, auto, motor joj ne treba, a radiš, onda lipo. I koja žena je bila sretna?
A voli mene. Kad prvi put izašla sa 17 godina u Split, vidjela mene, zaljubila se u mene, znači odmah njoj je životni san ispunjen što se tiče muškarca, ima sve što joj treba, lipu dicu, sve, hvala Bogu, zdrava su, ima novaca koliko treba, ja bi one cipele, ja bi pa jučer si kupila, pa ja ne, evo ti još jedne cipele, ali, i to je u redu, apsolutno. Ne prigovaraš? Ne prigovaram, ja puno tražim, zato moram nešto dati. To si bik u horoskopu, to su materijalisti i vjerojatno računaš Poruka svaku gledateljima. Računaš svaku kunu. Ja sad računam, ali da. Ali daš? Apsolutno. Znači ona ima sigurno ono... Sigurno ima, ali treba se znati što se potrošilo. Inače, još jednu stvar bi poručio, ja puno tražim. Vuco puno traži, ali on može puno i dati. Samo tako bih rekao s drugim ljudima. Nemojte se ustručavati da tražite puno od nekog ko vam je blizak, da puno tražite. Nekad što i samo vama pari da je to previše. Zašto? Jer ako vi date više nego što ova druga osoba očekuje, to je sve okej. Znaš, bolje puno davati, puno uzimati, nego malo davati, malo uzimati. Znaš, znači treba bi, i onda se, ako puno dajemo jedno drugom, onda se isprepleću osobe. I onda je to to. Jel? I kao prijateljstvo. Ja u prijateljstvu ili dajem sve ili ne dajem ništa. Zanima me, seksualni život u braku kažu da vremenom odumire. Naprosto nije interesantno više. To je kao nekakav sklopljen brak, izgubi onu čaroliju tih nekih stvari koje su bile interesantne možda prije braka. Da li je to istina? Pa, kod mene nije, zbog toga što ljudi ovako, zašto kod mene nije? Upravo zbog ovo što sam malo prije rekao. Ne treba se ustručavati, pogotovo s nekim, kod nas je vrlo, vrlo interesantno. Koliko god mi hoćemo na silu biti zapad, mi ipak imamo neke spone, ljudi imaju u odnosu. Što je nevjerojatno? Nevjerojatno da ja sam primijetio drugi ljudi i proučavam ljude, jer inače volim proučavati ljude iz bivanja. Kod nas ljudi s kojim su bliski, oni manje bi tili eksperimentirali bilo šta, manje ustručavaju se. A ovim, recimo, ja znam po ekipi koja je oko mene, s kojim se malo poznaju, spremno su svakojake ludorije. Naravno, mislim sada točno, tipično u seksualnim odnosima. Znaš, a upravo je obratno. Ako si ti s nekim, pogotovo ako u braku živiš s nekim, onda treba biti, što ti god padne na pamet ako treba da kažeš, da budeš slobodan i otvoren. Pa kome ćeš reći ako ne svom partneru, momku ili mužu, ženi? Jesi ti zaaktivan u tom pitanju? Pa šta znam, ja moram priznat da apsolutno ja, pošto radim, mene ljudi pitaju kako puno stilova radiš. Ja radim pjesme raznovrsne i za svoj stil, i za Kemala Montana, Mišu Kovača, Zlatni Dukata, Iva Murđa, Trio Gušter, šta znam, Vladu Kalemera, sad to. Ja sam općenito u svemu raznolik, sviran i heavy metal i narodno i sve. Pa i u tim stvarima volim raznolikost, apsolutno. Treba malo, zašto? Treba recimo, ne treba biti sad u istoj sobi. Treba otići, recimo šta znam, ja sad općenito treba otići u neki drugi, treba za sve ima sredstva. Trebaš ti sad, trebaš imati sredstva, trebaš mijenjati se, recimo, neće može, ajmo če u Berlin. Idemo u Berlin pa gledamo Brandenburška vrata, pa gledamo u Nibergu gdje Hitler ima rezidenciju i onda uđemo u neki hotel i pa to ti odmah stvori općenitost, jer nije bitno samo dvoje osoba, bitno su ambijenti, uvjeti. Jel' tako? I onda ti sve što padne na pamet. A što misliš o seksualnim problemima? Kad se počnu događati da neko nije zadovoljan? Pa šta ja znam, seksualni, ja ne znaš na moju sreću nisam toga ima, ali seksualni problemi, u svemu životu postoje problemi. Problemi su da se rješavaju. Dobro, ali da li misliš da žena treba jednako dobro, s obzirom da si tradicionalist, pretpostavljam... Ja sam moderni, trećeg tisućljeća. Dobro, ali misliš da ženi treba jednako biti dobro u takvim odnosima kao i muškarcu? Ili nije bitno, glavno da je njemu dobro? Mora, pazi, naravno da je vrlo važno da bude ženi jednako dobro, da se muškarac trudi, da se muškarac trudi da bude i njoj apsolutno dobro, pogotovo ako je bliska osoba, naravno s kojom je, jer to je normalno, jer u potpunosti zadovoljstvo je ako je obostrano zadovoljstvo, jel' tako? A ja bih želio kazati u čemu se razlikuje, recimo, kad gledaš tradicionalisti modernog doba. Oni, danas imamo pregršt informacija. Znači, vidi ovo, tradicionalist pravi. Recimo sad, prije nije bilo prije 50 godina na kioscima svakakve ove filmovi, ono sve, znaš. I sad zamislim da sam sad tradicionalist u tom smislu, da rečem, ta poza je nemoralna, to kod mene nema. Ne, nego idemo mi to na tradicionalan način obraditi, da pobjedimo ove, da pobjedimo ove, te, šta su to? Kako ćeš pozu, ako je takva kakva je, koja se upražnjava na tradicionalan način, prilagoditi tradicionalizmu? Kako? Pa jednostavno, zanemarit ćemo tradicionalizam u nekim stvarima. Jel' u redu to? Jer tradicionalizam je važniji u nekim sudbonosnim stvarima za narod, za državu. Nije sad tradicionalista bitan kako ćeš poz ima u krevetu. Znači u seksu si ipak nekako liberalniji.
Apsolutno. Što se tiče odnosa. Što se tek tiče ni- odnosa, E. a tradicionalni trebamo biti da sad Što se nismo tiče svaki dan nevjere. sa drugom ženom. E, pa To je to. da. A, poziv, rode, daj sve po plafonu, po zidu, nema problema, jel pošteno? Zakonita žena, zakonit muž, radi šta hoćeš. I sve traži, ja poručujem, nemojte se ustručavati. Jer znate šta, nemojte se, vi muški jer sam ja muško. Sve od svog partnera tražite, sve. Ona govori, ja to ne mogu. Svaka može, svaka hoće. Sve živo. Pa ćeš vidjeti kako će biti, ona isto sretna. Pusti to ono da ti je neugodno. Ma sve živo, ako ti se pari da je, nije, sve rode, to ti ja sad to ne sve. Sve. Ja mogu ići. A znaš, recimo sad, šta ja znam, općenito, mi pričamo sad. Ja tebi dođem, ja sam baš čitao, ja čitam kao avionometir, volim erotike čitati. Znaš ono, volim erotike čitati, ne erotike, bože šta govorim, playboy. Erotika je za srednje škole. Ali sam volio erotiku u osnovnoj školi. To je dobro, pa znaš, 13-14 godina, moraš prvo pogledati, nego Playboy mi je draga novina, zašto? Pazi, Playboy je prvo, ja čitam, svakak ima teme dobre i smišne i ozbiljne, a i dobre su ženske, naravno. Sam ja budala da ne rečem, ja ne gledam, okrenem stisne noći. Ima neki ljudi reče, ja Playboy čitam samo zbog sadržaja. A ja govorim, šta je, daj onda ja ti iskidat te stranice, pa evo ti Playboy. Bili ga kupio, ne bi nikad. Znaš, treba bi reći šta je. Ali ja sam čitao jednom, da, evo. Čitao sam kao u braku prestaje interesiranost za, kako bi se reklo to, koji je to seks, kako se to reče stručno? A ne znam što misliš. Oralni. Aha. Šta je oralni? Oralni, to je. Da, pa znaš što je oralni, sad ti mene pitaš. Još malo pa ćeš ti mene početi. I slušaj. Pa što ne znaš šta je oralni seks? A šta je? Popravi Aj reci mi ti, tradicionalni- aj ti mi reci. Ne, ti reci. Aj ti reci, ja sam i prvi pitao. Dobro, znamo na što mislim. I recimo, i sad, bilo je o tome riječ, jel? A bilo je riječ i u Playboyu kao općenito u braku da se sad sve neko ustručavanja. Znaš ono, više nismo majke cura i sad nećemo to, nećemo to, nego to. A upravo u braku treba da bude baš ono, da budeš otvoreniji prema nekom. To je to. I onda tebe, recimo, onda kad neko sa strane nešto i priča, znaš ono kako je, kod nas je otvorenija, liberalnija situacija u odnosu, jel, muškarac žena, kad neko nije u braku. Ali to treba baš biti u braku. Zašto? Onda kad dođe ovih okolo šta pričaju, a mi smo, onda će neki partner, momak i cura i bračni koji imaju to normalno će reći, dobro, to i ja imam. Kući to me ne zanima. To je bitno. A što ti najmilije, priznaj, što najviše voliš? Ma sve, ja, znaš šta, sve što volim Ali mladi. imaš sigurno, ima uvijek nešto što ti najdraže. Znaš šta, zavisi u kakvom trenutku, vjeruj mi. Zavisi u kakvoj, vrlo je važno to što se tu nema neki kontinuitet. Nema sad neki kontinuitet, u jednom trenutku mi je draže jedan način, u jednom drugi, jedan treći. Znači, to i je ta nepredvidivost koja čini to neizvjesnim. Znači tebi u stvari nepredvidivost kao afrodizijak, Pa recimo. ne, dobra je ta nepredvidivost. Recimo, šta ja znam, u niti jednom trenutku ja ni sam ne znam šta će mi odgovarati. Znaš što? Znači, to se mijenja po uvjetima i čak i mjestu radnje, čak to se mijenja i u državi u kojoj si, znaš, sve se mijenja. Recimo, drugačije to radi u Splitu, drugačije u Zagrebu. To je živa istina. Sve ima to utječe. Da nemaš suprugu koju imaš, koja bi ta žena bila dalje isto takva ili nekakva... To je opće poznato, ljudi koji su bliski s menom znaju da točno imam tip koja mi poznaje. Plavuša, Pa eto, kosa. šta znam, eto, tako je. Žao mi nisam ponio sliku žene. Pa ono, znaš, prvo stvar, treba biti ono zgodna, lijepa, ono i treba biti ono da se zna točno, kako da ti kažem. Recimo, ja sam puno zahtjevan jer ja puno radim, ja stvarno radim za dosta i radim sam sebi, ne samo da pjevam, nego radim i glazbu i tekstove i produkciju i aranžmane i sve kontroliram i to je puna glava toga i još čak druge neke stvari. I sad, vrlo je meni važno sve je važno, izgleda sve to, ali važno da svako obavlja svoju funkciju. Jer pazi, osobno moja supruga, žena kako hoćeš, jel, ona bi mogla biti da ja sad recimo lako je glumit neku facu i biti će kako ja rečem, a ne obavljaš svoje dužnosti. Ti dokaži da si sposoban, ti zavređuješ da te jedna ženska osoba, kvalitetna žena, da to posluži. Jer pazi, da posluša to što ti rečeš. Jer ako bi ja bio neki idiot koji ne bi radio sav svoj posao ozbiljno, odgovorno i koji ne bi ispunjavao svoje obaveze, a hoću biti glava obitelji, onda ta žena ne samo što ima pravo da neće da me sluša, nego ima pravo da muka bude od mene. Zato ja nastojim da opravdam svoj autoritet.
I sa odnosu sa svojim bratom, sa svojim prijateljima. Ja imam mlađeg brata koji je vrlo, naravno, sad ću ja sad govoriti to, recimo ja njega usmjeravam i bude kako ja rečem. Ali ja imam kroz život i on osjetio to da sad to zasluži. Znači nisam samo onaj koji hoće reći to je tako i tako, a u biti ne radi za sve kako treba. Znaš. Kad si tu, dobro, ja imam malo oko posla, ti nekako, sad je to bila nekakva narodnjačka faza, nazovimo je tako. Da. Koja ti je valjda bila jako inspirativna jer je dugo trajala, jel? Otprilike, a sad pripremaš nešto novo. Pripremio sam već. To ćemo i vidjeti, ne? Na kraju svega, a o čemu se radi, daj molim tako, možeš gledateljima nekako to... Može, ja ću kazati, ja volim svakakve oblike egzibicija u životu općenito. U granicama... Egzibicionist znači. U granicama normale. Možda malo nekad izlet reklo bi se, obični ljudi, možda u nekim granicama nenormale, ali treba imati mjeru u svemu. Sad pazi. Ja sam izdao prvi, na brzinu kronologija, tako, počeo sam svirati gitaru vrlo malen i oca sam pratio, otac bio piva Miše Kovača, pismo da bi ga pratio. I onda je došlo, recimo, u osnovnoj školi to takmičenje pjevača amatera, sam uvijek naginjao glazbe ala Bijelo dugme, to mi je pasalo. Tako je nekako i pjevaš? Da. U srednjoj školi sam opet svirao malo heavy metal, pa sam spajao te elemente tog nekog pop zvuka sarajevske škole, jel, sa oblicima, ne znam, Iron Maidena, Metallica, Megadetha. I to je izrodilo se sve u jednog vucu. Prvi album je izašao 93. godine, 92. sam se predstavio, sjećaš li se naših dana na Splitskom festivalu? I onda je to je bio jedan zvuk, pa ajmo reći takav kakvi sam ja zamišljao u početku. Ala Bijelo dugme, malo za šire mase. Drugi album Crna ženo siromasi, isto nešto slično, malo žešće. Treći, četvrti album opet sve to koketiziralo. I onda sam nekako smislio pjesmu Volim piti i ljubiti. I ja sam u startu zamislio harmonike i sve to. Meni govori Šparma, moj kum je aranžer, govori Šparma jer Željko, govori meni Šparma, govori pa hoćemo te harmonike. Ja nisam uopće taktizirao tada. Tad sam bio na sve ili ništa. Ja sam rekao, ma stavi ako spadaju harmonike, ma stavi. Harmoniku sviraju Italijani, Njemci, Francuzi, ne znam, svi, pa nije to srpski instrument, šibaj ga rode. Zašto ga mi u Dalmaciji svaka svadba je harmonika. I ja govorim sviraj. I onda je to bilo 98. godine, to je bilo, znači šta je to bilo? Da je to bilo ko drugi osim Vuce, ne bi to prošlo. Ali Vuca, narodni čovjek, ajde, on šiba, zna se ko se šta je, neka tare. I onda je izletila harmonika. Matrica tipično narodnjačka, ali kvalitetna narodnjačka. Jaka imena su mi radili, recimo Željko Šparma je radi Izečiću i ne znam, Škenderovu ekipu u zabavnoj glazbi. To radio je Franjo Valentić, radio Nikša Bratoš je svirao, Goran Mačulišta je Bohema radio. Znači kvalitetna ekipa, taj moj stil glazbe. I onda šta je se dogodilo, i to je prošlo, ispalo je sve dobro, znači i opet sam dobio potvrdu da nema taktiziranja i pretjeranog podilaženja publici. I općenito podilaženja. Ja mogu sad doći tu i biti tako drugačiji, no sve, ali ne. Nek bude tako. Nije podilaženje, ali na neki način ljudi vole narodnu muziku. Da, ne. Ne svi, ali... Da, ali ne treba mijenjati instrumente. Sad, zbog nekog urednika na nekom radiju, neću staviti harmoniku, nego ću staviti, ja znam, ta mandolinu. I onda cijeli život misliš, ma jesam li mora staviti harmoniku? Ma ja ću je staviti, pa makar mi niko, uostalom to se i dogodilo. Pobjedi, ja sam napokon nadrastao te medije, više mi nisu pobjedi. Samo čak mora, ajde dođe emisiju, ajde to. Osam dovoljno dokazala sad Zlatna ribica, cijela emisija, o meni 3 pisme, na velike vrata se dolazi. A onda sam sam sebi obećao prije 5-6 godina. Ako ikad napravim, zaradim... Postao se čak i seksi gost, vidiš. Baš mi se sviđa. Sve sam prošao u životu. I bio sam i politički gost emisija, evo sad i seksi gost emisija. Ali jesam na seksi bar malo. Jesi. I to je rekla ono kao puno, Vrlo mi je, pa meni to znači. Apsolutno. Pa zadovoljan sam, bilo bolje nego da se rekla, pa jesi. Znam da se rekla, no jesi. A ono da vidim da se vratimo na heavy metal. Ja sam sebi rekao, prije par godina, Siniša Vuco, ako ikad budeš zaradio dovoljno novaca, da možeš riješiti svoje egzistencijalne stvari, to, ajde snimi jedan album, pravi heavy metal, rock, punk album. To je to. To što si ti bio cijeli život i malo ljudi znaju u Splitu, nije ova kosa uzalud, ona je bila duža, ja ne sviraš gitaru uzalud toliko dobro, a to niko ne zna. Znaju u Splitu i malo okolici i dalje ne znaju. I ja sam rekao, dobro je. Miroslavu Liliću, direktor koja se rekao, sam rekao, kupio sam gitaru, pojačalo Maršal veliko, našao bubnjara od prije 100 godina, ga nisam vidio, svirao sam s njim još u srednjoj školi i basistu jednog. I govorim, ajmo s njim, ajmo raditi neke pisme otkačene.
I onda se dogodilo to da je band sam njima dao Živo blato. To je moj hobi, Živo blato. To je jednostavno progutate. A zašto Živo blato? Zato jer kad dotakneš taj materijal koji ćeš, sad će se proguta. vidjeti spot, udarni spot, a poslije će to za 15 dana izlazi u prodaju. Taj materijal, odnosno te pjesme, kad to jedan put poslušaš, to moraš slušati dalje. Jer to je tipično, glupo je sad pričati jer će sad ljudi se uvjeriti. To je jednostavno napravljeno bez to je nešto gdje nije bilo niti malo taktiziranja. Niti malo. Opet. Ovaj put niti malo, jer ipak u Siniša Vuco radi. On radi da ipak misli se da se mora biti neka prođa, mase, da uzme koliko toliko. Ali Živo blato je jednostavno rock projekat gdje uopće ne zanima niti jednog od ta naša 3 člana, ja jedan član, bubnjar i basista. Imaju poslove kako druge. se zovu? Živo blato. Veliki sir, mali. Reći ti to, I onda ovi imaju svoje oni poslove, znači nas uopće ne zanima uopće ni novac ni ništa. Ja sam tu čak uložio 20.000 maraka jer sam sam sebi obećao da što snimiti. I ja sam to snimio i ispalo je na kraju dupli CD, na kraju je ispalo album sa 30 pjesama. To je nevjerovatno, ja sam to snimao pola godine i to u jakom studiju u Splitu. I ispalo je to dobro i zadovoljan sam, dao sam sve neka imena druga. Bumjar se zove Veseli sir. Aha, Zato jer taj čovjek samo jede sir. A onda ga ja nazvam Veseli sir i veseli. Ovaj basista je mala planina zbog toga što je on planinar, a najveće brdo mu je Kozjak. Znaš, nije se popeo dalje 100 metara. A sam sebi sam dao ime vrlo interesantno. Vasilij Mitu. I tako ćeš... Da, vokal gitare Ti Vasilij kao Mitu. princ, počinješ mijenjati... Pa nije imena. nego jednostavno zašto? Zato jer Vasilij Mitu, Vasilij je Mitu, rusko ime i rumunjsko prezime. Kod nas je u Hrvatskoj moderno da mijenjaju se imena, znaš, svi mijenjaju Hrvatska, ovi što nisu Hrvati. Onda sam ja, pošto sam ja sam promijenio ime u rusku-rumunsku kombinaciju. Znači, ja sam obratno promijenio. Što te inspiriralo? Ma iz nezancije, šta ja znam, recimo, Mitu, uvijek mi je simpatičan ovaj nogometaš Osijeka. Mitu, dao je gol, evo Nikida je dao gol, jučer je dao gol. Mitu je dao gol, ja govorim Mitu, to će biti umjetničko prezime. A onda ne ide sad, znaš, ne ide naše ime uz Mitu prezime. Onda sam se sitio, znaš, oni Kozaci, Čerkezi, znaš, neki, onda govorim Vasilij Mitu, to je ime. A imidž kako ćeš izgledati? Vidit ćeš se na spotu. Ljudi me ne vjeruju da će me prepoznat. Aha, znači sve je... Publiko vjerna Siniše Vuce, ne bojte se, ovo je moj hobi, to je izlet, to sam isto ja, to je drugo ja. Ne bojte se, jer... Misliš li da će te rockeri prihvatiti? Ne znam. Na primjer riječki rockeri. Nema u recimo, Hrvatskoj. ovdje u Rijeci ovako jedan poseban, taj avangardni, avangardni, jer Rijeka je uvijek jezgra toga. Što misliš, da li će oni prihvatiti taj projekt? Oni nisu, kako da uopće nisu relevantni da to govore, mene to ne zanima jer... Zašto misliš da nisu relevantni? Zato jer to je, šta ja znam, to je, mogu li samo prvo završiti ovu misao pa ću se vratiti na... Ne, tako ti mene eskiviraš i ne, završi ovo pa se vrati na... Zato jer mislim da je to, sve što sam čuo od riječke rock scene, to je prema ovome smiješno. Smiješno. Jeli? Pa to su dječaci, dječaštvo je to. To uopće ne može se usporediti, općenito rock scena u Hrvatskoj je smiješna. Pa nema je, to su smiješni, to su džeparoši obični, sve šta je to, ništa. To su, razumiješ da to, evo danas je samo moderno u kazalište, da idu u kazalište, neki kao rockeri idu u kazalište tamo pjevat po kazalištu, pa tamo, taj ja znam. Danas je pojam rock'n'rolla ako povraćaš, drogiraš se i šporak si. Za mene je rock ovo, ajde kod sviraju ovo. Ja bio sam loš, ma ko te jebe, bolje ja tebe, nego ti mene. Ovo ne može osvirat niko. Zato jer to je toliko, uostalom vidit će se sada. Zato je to je isto kao da sad Stojadin i Jugo pričaju sad o Ferrariju Porsche. To se ja zamara sad. Uostalom nema, u Hrvatskoj rock scena je smiješna i marginalizirana. I ovo je slamka spasenja za hrvatsku rock scenu. Kad sve ovo čuju, kad vide spot, ovi pravi što vole rock reče jebote, led ima je pravo, a mrzit će me ljubovno. I ja sam pobjedio opet, razumiješ me? Idemo, je dalje. O čemu se radi? Crni mačak. Pa koji je to crni mačak? Impotentni rocker džiboni. Ja zovem impotentni rock zato jer kad džibina pjesma se vrti pada ti neka stvar, nema, ovo seks emisija, mogu to reći. Sad će on, treba biti rock, pravi rock je gdje se praši. Ne možeš ti, rocker treba biti kao ja da ima 100 kila. Šta će ti rocker od 20 kila tamo umire od droge? Ček, samo čas. I znači crni mačak, odmah sad govorim, uopće mi nije briga koji crni mačak, to su budaleštine.
To znači, to mene ne zanima, jer da sam radio, da sam mislio da taj crni mačak porin, to mene ne zanima. Jer prva stvar, ja hoću samo da ljudi vide, kako je rekao, čvrsti rok, čvrste ruke, treba se šibat. Sportski način života je potreban zaprašiti dobro. Ja govorim sad o hard rocku, heavy metal glazbi. Ne govorim od ovima nekim između, znaš šta, ne govorim o nekima svirkama koje se razvlače samo zato da su lakše za sviranje, jel? Što sam rekao, još jedna stvar, kod nas ima pojava je vrlo nevjerovatna. Kod nas je pojava, to se mora promijeniti. Ja ću to promijeniti, mogu ja, moćan sam ja. Ja recimo, samo nemam vremena da se bakša oko toga. Kod nas je sad dođu rockeri, imaju kompleks manje vrijednosti, onda idu u kazalište, pa u kazalište tamo sviraju nešto, znaš. Pa sviraju, pa onda pročitaš novine da su povraćali po kazalištu. Pa će ja svoje dite, onda će meni mali iz škole ići sa razredom u kazalište. Pa da se nabode na iglu narkomansku. Ma neće to. Ja znam, Ali čim rockeri su... nastupaju u kazalištu, vjerojatno je Ma vjerojatno su, projektor, to je znači, pa u kazalištu sada, sad su ti predstave u Hrvatskoj u kazalištu pornografije, tamo da prosiš spolno općena na daskama. To su sad predstave, pa to je kazalište, to treba zatvoriti. Treba staviti kazalište normalno, naše ove predstave prave su bile europske. Ja znam kad su u moje vrijeme se išlo na Rigoletto, a sad se ide na spolno, znaš ono, na daskama se, znaš šta. Pa gdje je to kazalište? Dobro, ali to je nekakva alternativna... Moderno jebavanje na daskama, oprostite na izrazu. To je moderno, protiv toga se Vuco bori. Ja sam rekao namjerno ovaj vulgarni izraz jer ne mogu drugačije to reći. To je znači sve moderno što se droga, narkomanije, pornografije, to je moderno. Pustite, ja imam viziju naše zemlje gdje ta modernost nama ne treba. Drugo je biti suvremeno, na pozitivan način, razmišljam. A drugo je biti to, zato nas se, zašto? Recimo ja se zalažem kao predsjednički kandidat, ja sam se zalagao za legalizaciju javnih kuća. Zbog čega? Pa eto, kazalište su nas sad se pretvaraju u bordele, kazalište, tu se vataju po pijetu. Nada, sad ćeš malo po teatru lupat, rockeri su... Ma teatre, to je, treba zatvoriti, to je, gle. Znači, po tebi bi To samo nije treba ambijent. Vuco biti, ali samo Vuco. Pa nažalost, ja znam da je sad smiješno, izgleda da je tako, skoro pa tako. Ma dobro, a bilo bi dosadno. Ma ne, ne ma bi imao naravno, po kome ma lupa. šalim se, ma ne kao i svi, šta su više njih ima, ja sam jači. A gle ovo, hoću samo reći da kazalište, znaš zašto je kazalište, zna se zašto su klubovi, u moje vrijeme se sviralo u Kseta u Zagrebu, Stopa u Splitu, rokerski, studentski klubovi, tu se prašilo. To kazalište, to je samo neka totalno isfrustrirana dokazivanje neke opće kulture. Pa prva stvar, ja ću reći, do sada, sav rok, mislim, to je sve. Za mene se pojam hrvatskog roka svodi na Johnnyja Štulića i grupu Azra i zlatno vrijeme filma i Jure Stublića. Recimo ovi ove tjestenine, pop tjestenine, šta ja znam, Parni valjak, to nema veze s četom, to nije rok, to je šlager, to je ne da ukradenje žešći rok od Pana valjka. Prljavo kazalište, isto ono, ajde, malo pozitivnije, a ne puno. To je to, znači kod nas treba napokon da se dogodi jedan zdravi rock projekat, oslobođen mišljenja o egzistenciji, jer izgleda kod nas ne može se ništa napraviti ako nisi opušten. Ja sam za svoj gušt napravio Živo blato projekat, ekstremni rock projekat i zato jer nisam mislio hoću li s tim zaraditi, neću zaraditi. Čak su meni bubnjari, basista rekli, Vuco ti si legenda, govori, ovo nam je najbolji bend gdje smo svirali, niti jedan koncert, a daj nam pare. Ja daj njima 500 maraka, ajde. Uzmi činelu, ne znam, popij piće i oni cvitaju, znaš, jer nema koncerata. Možda napravim koncert, recimo promotivni koncert u Croatia Records u adekvatnoj sali. Znači napravit ću promotivni koncert, pozvat sve novinare, otprašit ćemo to jer ja, kako da kažem, u Hrvatskoj nema stvarno ambicija zbog toga što zašto bi ovdje svirao kada to, ja imam bubnjara, imam gitaristu u Škotskoj, šta smo u Londonu bili zajedno, proglašen je Down Band Londona, ima Mirko Barber, ima papirologiju, sve, tako da se znam da sam i radio kao 21-godišnjak po Engleskoj u tim klubovima i jednostavno držao sam se onoga, idem prvi u selu pa ću onda pokušati biti peti u gradu. Znači, moje rock ambicije su svedene na ipak nešto izvan granica, ne samo Hrvatske, nego Europe, jer ja imam tako i svoje ljude po Americi, pa ćemo nešto snimiti tako. A želio bih kazati, nemojte se predavati, okrenite se zdravijem životu ljudi moji, zdravijim glazbama i melodijska linija je vrlo bitna, tekstovi su vrlo bitni. A si se ispromovirao? A čuješ, ja govorim šta je istina, tekstovi su vrlo, bitna je poruka, ti pamtiš tu poruku koju ja imam. Također u grupi Živo blato koji se album zove Konac konca, izaće za 15-20 dana u prodaju. Također svaka pjesma ima neku poruku iz života, ima recimo odnos prema pedofiliji, u jednoj pjesmi maloljetna, to je na albumu se zove, zatim ima
recimo pjesma koja govori o odnosu, šta ja znam, vjere, nevjere, pronevjere. Znači sve se obuhvaća, čak ima recimo u mom idolu, Tex Willeru. Ja inače strašno volim stripove čitat, ima sad u torbi jedan, ja bez njih ne mogu uopće normalno živjeti. Ja ne mogu, ja priznam, ja ne mogu izdržati, ja imam prvi broj zlatne serije, Tex Willer roman, ja sam dao 300-400 maraka za njega. I ovo ću samo kazati da ja imam i o Tex Willeru pjesmu. Willer Tex, on ne zna za drogu i seks, on ima svog Kit Carsona, zakon je cijelog Teksasa. Kroz prerije duge i gradove divlje, on je zakon bilo gdje da stigne. Teksaški ranger dobro poznat svima, a najviše onom ko šporku savjest ima. Noćnog orla štuju indijanska plemena, boja kože tekstu ne radi problema. Njemu je važno poštenje i mir, on ne bira sredstva da ostvari svoj cilj. Pa vidiš, to je, Ti i bi to želio je da to. Tex Willer, to kad si bio mali si htio biti. Nevjerojatno, ja obožavam recimo, ja sam obećao čak svojoj ženi, obećao sam joj da ćemo ići u Hong Kong sa 7 dana malo i vodim je u Hong Kong da se zezamo. Zašto? Meni su idoli Tex Willer i Bruce Lee. A neko će reći, vidi ga. Neka, nemojmo vrijeđati naše djetinjstvo. Jer zna se, djeca i stariji ljudi, to su mjerilo svega. A mi između 15. i 35. uvijek nešto filozofiramo. Meni je idol Tex Willer, Bruce Lee, ovo ono malo, Hong Kong, ja ću otići sad malo da vidim gdje je Bruce Lee snima filmove. I ja sam sretan što to mogu sebi omogućiti. Ja sam mogu, i meni sad pukne, idem u New York na koncert Motley Crue. Ja ću otići. Znači, to je sve. Dobro, mislim, definitivno što god radiš stojiš iza toga. Apsolutno. Recimo da si Koliko traje emisija? Koliko smo pričali? Masu vremena. Ja sam možda progovorila 3 riječi, ali nema veze. Ti iskren jesi, ali mislim da Pazi, ja znam da ne možeš ti sad biti... Doza arogancije je katastrofična. Doza arogancije, ali primijetila se samo u odnosu prema rock sceni u Hrvatskoj. Najviše. Dobro. Zbog toga što je tu potrebno. Tu je treba radikalni kirurški rez. Dosta je mi jaukanja. To je sad geslo. Živo blato, dođite na koncert, dosta je mi jaukanja. Pjevajte rockeri. Ali čekaj, ajde na kraju. Pa prosi, ko zna pivat od rockera? Ko zna pivat? Ko zna pivat? Ajde reci mi jednog koji zna pivat. Ajde reci mi jednog. Reci mi jednog pjevača. Nisam ja kompetentna o tome. Koji tebi zna pivat? Koji meni zna pjevat? Koji ti zna pivat? A ne znam, Urban zna pjevat. Zna pivat. Znaš, a ne? A zašto onda karikirano pjeva? Zašto ne pjeva normalno? Zašto ono... To vjerovatno takav projekt želi. Zašto ti... Ali oprosti, Massimo Savić. Znaš ti što je Urban? Urban je sitna karikatura Massima Savića. Massimo Savić zna pjevat. Urban zna tulit. Massimo Savić je pjevač. Ali ti pjevaš isto kao ovaj iz Vatrenog poljupca. Kako se zove? Milićo Gašinović. Tako je. A zašto ti pjevaš kao... Kompliment. To je kompliment. Hvala. Ma ne, ali ti na taj način... A kom digne glas čovječe, ovi drugi treba im 5 boca kisika. Ali ti želiš tako pjevati. Kako ti pjevaš u stvari prirodno? Prirodno pjevam kako čuješ. Ne, ja pjevam svojim glasom normalno. Što je to normalno? Jesi ti slušali kao Vatreni poljubac? Jesam, kako nisam. I to tebi sliči na moju glazbu? Ne, nego tvoj način pjevanja je ala Vukašinović. Je, ali je sigurno, to mi on osobno prizna da je za dozu kvalitetniji. A gledaj ti Massima Savića. Massimo Savić je vrhunski pjevač. Kad ti čuješ Massima Savića, ti vidiš da se može na koji način pjevat, a ne tulit. Znači, prosto, Massimo Savić, idem kapu. Dobro, to je pjevač. Istina je, slažem se. A ovaj probija oči, uvo, nos, čelo, sve. On misli ako željeza na sebi isprobija sve na sebi, da je on rocker. Pa daj bar stavi zlato, brate, da je skupo, nemoj se željezom probija. Reci Urbano, će biti za trovanje krvi. Nije, srebro je. Ma daj, pusti to srebro, to ne želio sve, ko će mu da para za srebro. Joj, samo si žest. Neka. Ali čekaj. Legendo, čeka me janjetina, Moranića. Dobro, ali... Zgotovim ovu emisiju. Dobro, može, ali kad ja kažem ja sam domaćin ove emisije, a ne ti, ja sam ovdje domaćin. Rijeka, hvala, vi ste legenda. Ja pamtim, jer se zove u centru Rijeke jedan lokal, salon ili nešto slično. Ima, da. Ono nikad neće zaboraviti. Onakav doček Vuci. Jesi nastupio tamo? Jesam, nikad neće zaboraviti. To se slilo gore, nabili su gore po šumama i gorama publika, to je bio show, svaka čast. I Rijeka je prava, Rijeka zna prepoznat. Uostalom, zar nije rokerski ovako nastupiti ispred kamera? Zar to nije rock and roll? Reci Rode što košta da košta. Ajde nek ti bude, sad si barem ako ništa drugo, ja sam te baš htjela tu oko Rijeke nešto, sad si sve riješio i sad ću ti zahvaliti. Hvala i pazite, na iskrenosti, nemojte zamjeriti, na takvom kakav jesi, na takvom kakav jesi. Puno zdravlja i sriće i... Idite mi da gledam. Ok, hvala ti, Bog, i gledamo spot.
Jedna žena, jedan đavo, stari moj, imao si pravo. Jedna teta, jedna meta, jedna šteta, vežao svijeta i ja bio sam loš. I bio sam loš. Jedna ljubav, zla su dva, jedno si ti, a drugo sam i ja. Jedan život, smrti su dvije, jedna kad crkneš, a s tobom puno prije. Ja bio sam loš, kako i ne bi, bolje ja tebi, nego ti meni. Ja bio sam loš, kako i ne bi, bolje ja tebi, nego ti meni. Kako i ne bi, bolje ja tebi, nego ti meni. Ja bio sam loš, kako i ne bi, bolje ja tebi, nego ti meni. Ja bio sam loš, kako i ne bi, bolje ja tebi, nego ti meni. Ja bio sam loš, ma ko te jebe, bolje ja tebe, nego ti mene. Ringe, ringe, raja, došao čika paja. Ringe, ringe, raja, natekla mu jaja, jaja. Kad te vidi mala moja, diži mi se neka stvar. Kad te vidi mala moja, dao biti ga na dar. Kad te vidi mala moja, radio bi slobodar mar, slobodar mar, slobodar mar, dar mar.